Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil. Loh, ana pocong guys. Wih. Pocongnya gak bonggo gini loh. Oh iya, ana pocong. Oh, sumuk guys. Aduh, masih lo sumuk. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan jadi barungan Macan. Wih, Mas Elvan pakai macan. Terus Mas Farizi. Halo guys. Mas Farizi pakai barungan apa ya? Kodok. Kodok apa? Kodok nguruk. Ngorek nek ndi? Sawah. Wah, nek sawah, guys. Bajune mana? Ji? Ini diumbe. Hilang. Oh, hilang, guys. Terus ada Mas Dava. Wih, Mas Dava pakai barungan apa ini? Kucingan. Wih, pakai kucingan. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa jadi pawang hujan. Terus Dek Jiun pakai pawang. Ingat tante toh. Dek Jiun pakai apa itu? Pecut. Berarti jadi pawang. Terus Arhen. Halo Hen. Wih, Arhen pakai barungan. Wih, barungan macan. Barungannya macan warnanya apa, Hen? Wah, merah, guys. Bocil ketake. Wah, banter pol. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif jadi barungan barungan hitam. Terus Mas Devan jadi hiu. Yo saiki Dek Jihun karo Mas Reksa. Iki gentenan. Iki Dik. Sapa sik? Ki Mas Reksa sik. Jihun engko Hun. Ya Dek Jiun. Ayo Dek. Waduh. Nah. Awas motor. Sini. Iya, yo udah. Yo saiki Mas Dava. Ayo nih. Ayo kakak Arhen. Ayo. Bangsane para gantaro sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonanmu kene. Pangerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wasiki. Ayo. Mas Jiun. Kenapa Rani nih? Kenapa Rani? Iya. Yo Mas Dava. Wah yo. Ya Arhen duduk yo wes yo. Ya saiki Mas Elvan karo Mas Silo yo Mas. Apa Rehen? Duduk.
Tuh dua. Iya. Kakak wih. Ayo Le. Ngerti Mbak Irma toh, Van? Silo sing apik lho. Iya. Iya. Ketake to, Bos. Sini to, ojo jalan terus to, karo diketake joget. Wah yo. Ya wes yo Mas Elvan. Hen, duduk Hen. Hen duduk. Yo Devan. Yo Mas Devan. Evan, wes Van. Mas Devan. Karo Mas Henip. Mas Fariji. Ayo lo dadi pocong lo. Ayo nih, Rena ini Prono. Ada apa? Linggih. Ayo Ji, hele, hele. Elvan sahabat Evan, aja metu Van. Rene to Ji. Duduk sah, duduk sah. Jiun duduk, Jiun duduk. Jiun duduk. Kene aja dimuntal, Devan. Wah iya Devan go hiu. Yo pocongnya atraksi pocongnya. Yo wes yo. Yo duduk. Ayo Dek Jiun. Dek Jiun. Wes duduk. Dek Jihun. Jihun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komentar, subscribe, dadah.